سڵاتان لەبێ بینەرانی زاری کرمانجی ئەم کاتتان باش هیوادارم تەندروستێکی باشتان هەبێت لە ساغ بن لەگەڵ هاوکارانم خۆمان ئامادە کردووە بۆی پرۆگرامێکی نوێی سازیتان پێشکەش بکەین. بینەرانی خۆشەویست، منداڵ هەمچینێکی گرینگە، هەم هەستیارە، چونکە نەوەی دواڕۆژ گرنگیدان بە منداڵ واتە گرنگیدان بە داهاتوو، چونکە تۆ منداڵێکی تەندروست بۆ داهاتوو بنیاد دەنەی. ڕێکخراوی نۆهات وێڕای ئەوەی کە کار لەسەر زۆر بواردا دەکات، بەڵام ئەوەی جێگای دڵخۆشیە زۆر گرنگی بە منداڵ دەدات. ئەمڕۆ لەسەر ڕێکخراوی نۆهات قسە دەکەین لە ستۆدیۆ نەشات خەلیل، سەرۆکی ڕێکخراوی نۆهات لەگەڵمان. کاک نەشات زۆر بەخێر بێت. سپاس دەکەم خۆشەکە لێرەی فەرموسڵامی خۆت. زۆر سپاس بۆ خودای مەزن کە تەمەنێمە درێژ بێ ئەوروکە لەگەڵ زاری کرمانجی بەڕێزانی زاری کرمانجی بتوانن چەند پەیوێک چەند پرسیار و جوابێک مثلا بدەینەوە. ئەمڕۆکە لێرەدا زۆر بە خۆشحاڵ دەزانم کە بەڕێز مامۆستا ئینزار لەسەردەستی ئەو بەڕێزە کە کادرێکی کارێزمای زیرەکە ئەوڕۆکە ئەمەی داوات کردینە لێرە بە ئەوەی لە سەر ڕێکخراوی نۆهاتی خێرخوازی ماندەڵان چەند بارۆدۆخێک شێ بکەینەوە لە نزیکەوەڕا و زۆر سوپاسی دەکەن ئۆمێداوارین لە هەمیشە لە سەرکەوتن و لە سەربەرزیدا بیژتن. زۆر سپاس. خۆزی هەموو میوانوەکی دەبوون، یعنی هەمات حەل نەدەبوون. کاک نەشات بچێکی بەحسی ڕێکخراوە نۆهات بۆ من بگە. ڕێکخراوە نۆهات چییە، کەنگی دامەزراوە؟ بەڵێ، ڕێکخراوە نۆهات بیدایەت کە لە ساڵە 2004 ڕێکخراوە نۆهات نەبوو، ناوەیە میزۆپۆتامیا بوو. لەقێکی گەشتکوکە بوو لە ڕێکخراوە میزۆپۆتامیا کە لە هەولێرێ بوو بەڕێز مامۆستا سامان کە ئێستا لە ئەمریکا ئێستا ئەو سەرپەرشتە ئەو ڕێکخراوە کرد. دوای وای لەهات لە 2013 ڕێکخراوی نۆهاتمان ناوەکەی گۆڕی مەکرا ڕێکخراوی نۆهات، یعنی ژانێکی نوێ بۆ منداڵان نۆهات، یعنی نوێ دێتن بەلێت خۆش بیتن. لە 2013 کە ئەمریکا دەرچوو لە فەرمانگە ڕێکخراوە حکوومەتەکانەوە دەست بەکار بوو. لە تقریبەی ساڵە 2014 کە شەڕی داعش دەستی پێکرد، ئەمە بەرنامەی ڕێکخراوەکە لە بەرنامەی ئاوارەکان کە ئاوارێت عەرەب 24,000 عائلەمە وەرگرت بوو کەمە سەرپەرشتی لێت کردو. ئەو ئاوارانەمە هەممە سۆپێت زستانی مەدانێ، هەمیشمە خۆراک دای، هەمیشمە خولت خەیاتی و خولت مۆسیقای کۆمپیوتەری بۆتکردنەوە بۆ ئەوەی ئەو ئاوارانە هەست بەوەی نەکەن کە دلەڕاوکێن لە بیر بچیتەوە، یان ئەو شەڕ و تەقەمەنی لە مێشکێندا هەنەبەرێک لە بیر بچیتەوە خۆن بە شتێک مەشغۆڵ بکەن وەکو دەورەی خەیاتی. ئافرەتیان زۆر حەز دەورەی خەیاتی بوو، هەنی ڕاستی پاشی ئەوەی بەحسی ساڵە چەندیت کرد؟ 2014 بەڵێ. ئافرەتیان زۆر حەز کرد کە هەم کەلتوری کوردی فێر بن، هەمیشە ببنە حەلەقەیەکی خۆشەویستی بینە کورد و عەرەبە، زیاتر ئیشەمە سەهەندی بوون. دەنا مە زۆر فەرەحە بوون توی ڕێکخراوەدا. ڕێکخراوەمە خۆیە منداڵە، یعنی منداڵێت هێتیم خێر بکەین، بەڵام فەرەی ئاوارەشمە وەرگرت، ئاوارێت عێراقی و منداڵێت وانۆیت سووریە و بە تایبەتی خەڵکی سووریە گەلێک تدا بوو. مە هەمە نەوعیەوە مەساعدات لێکردن و حتا وێگاوێش حتا گەریانەوەش يعني تصرفات اندامت ما مثلا اوان گله وکو برانه بود، تصرفات برانه خوشک برانه ما انجام داد. کاک نەشات هەنگوو چەند ئەندام هەنە؟ دەستەی کارگر 7 ئەندامن. 7 ئەندامن، بەڵام ئەو نکمە تەخەڕوجات پێکراوی بووینە ئەندامێت ڕێکخراوی نۆهاتی خێرخوازی 11,000 ئەندامە. 11,000 ئەندام. بەڵێ. زیاتر هەنگ شۆڵ سەرچێتکەن کاک نەشات؟ بەڵێ. یاما چەند بوارێکی تێدا، بوارێکە یە منداڵە، ئەو منداڵێ بیدایکەوە ئەوێت لە کۆمەلگای پەرتەوازە بووی، ئەوێت ناو عائلەی کەتنە سەر شەقام و کاری سوالکەری و کاری مەسەلەن ئەوانە شۆر ئەمسەوانەتین چ بۆتکەن کاک؟ ئەوانەتین فێرە خولت کەین، مەسەلەکە کوردی هەیە بێتن ماسی من نەدە بەس من فێرە ڕاو ماسی بکەن، ئەم فێرە خولی موسیقات کەین، فێرە خەیاتی کەین، حەلاقی. ئەگەر سەرنج بدە بازارە سۆران تقریبا 700 نفر النكمة أو مندارانة مثلا تخرجات خول حلقية كذي هر كورانا كي حلقة كتير زوربة أو يتمنى زوربة أو النكمة تخرج بي، يعني آفرت أو آفرت تدخل خياتي مثلا در شو آفرت زور تقريبا 1000 تشتكن 1600 آفرت تقريبا النكمة تخرجات كذي أهون الزوربة هر زوري دكانت بخدانيت راسه خو تأثير كده سبازار الأرزاقونه. بله. هندك جار بازار سوران بينين هندك مندال
کلینک ساد فروشن یا تمنگی گلکی کچکی هی بلا واسه وقت کن هن کتا چند و کور اخراو نوهات چونکی براستی و مل دست بکشی گود شور کرن گل مندالا هم ارککی هستیاله هم جی قرصه حتی چند مثلا هنگ وکو رخراو نوهات شنو بازار سردانه وان مندالات کن گود ویتن دسته وان بگیرن هاری کاری وان کن بله او مندال البازار یعنی بمندال من بینم ترافیک لایتا کلینک ساد فروشن جاما خواهید کنه و تمنه وان هشتانه گشتی هنده کو شول بکن بله خوی او دبی وزارتی کار و موضوعان هستیدن او مندالان خوب گواتی خو کامل وزارتی کار بوم الولش من کاری کرده او مندالان ما احصاها بو احصاها که مازن ما هبو که سورن او مندالان نهیلین سشاقاما مندالان نهیلین بلا مسؤول في قوران ولا هاتن إيصار ركروان نوع توكلي وزارة كارا ويشانت كتن أما تهاني صار دوجا مساعدة تبدين أو مندالانا هم مندال هيتيم هم مندال راستري چونك أجر مندال راستري وهيتيم بجنيك مثلا حفلة كي وقنت شيء بكين دبيتا بفرق الجوائز دبيتا هيلكي راستا وخو هيلكي مثلا بيك ولا كاندنو خوشويستي بايدا بين هردوكا أما الروج الجهاني مندالان يكي شاش افصل تقريبا 700 دياري مدان همو منداله هبو هيتيم بو هبو طلاسين بو هبو باكوت بو هبو راستري بو همو متك هل كدن ما آهنجك بوكر المانگا دوازش اگر خدا بكتا قسمت افصل جوكو صار ديكه هندك خوراك ونفت دينه دينه همو منداله كي نك تنها منداله باكوت بو منداله هيتيمي چونك منداله هيچ فرقه دانيه هي منداله هيتيمي برام دست كرته هي منداله هيتيمه مثلا باكوته او تشانه زورته بلا ما همو بيك صنف تماشيتي كينو ان شاء الله توزيعات ما ديگه هر همواش افصل ما زياتر اشياء نويسي زياتر ما پیشنهاد مزلت كده ان شاء الله مانگو دوازه خدا بيت قسم نفت و خوراک داديني ان شاء الله کار نشد هیچ آمارک بردستین گویا ما چند من دارد به سرپرش سوران هنه اداره سرپا خواست بله ما من دارد بس اداره سرپا خوانده روش بله سیدکاش یعنی بله اداره سرپا خودش کسی 4300 مندال مایه 4300 مندال هیتی مایه ولی چه دایک نمابین هندک باب نما هندک اتداهی هر دوکی نمانه نه دایکی ما نه بابی ما به حالتانه دا او سه سنفه اتداهی بله 4300 مندال هیتی مایه بله هنگ چت کن بوان هنگ سردان مالیت وان کن یان هنگ گتویت لیک کوب کنه و او مندالات چت بیجن تمنی وان چند حتا چنده تمني وان ليك صالي حتى 17 صالي اللي كمان مشمولة. بله. أنا خوارنا قريب ب 18 صال. 18 صال. يا جبي 18 صال دمازم بدي. بله دمازم بله. هل الصالة كي حتى 17 صال يعني. أم إيك ميجا تماشى أود دلكن من ضل هي دلكنة. دلكنة. نخوش. بله نخوش دلكنة. آن وقت خمات هنارنا دروا. بله. ما هنارنا دروا مثلا ألمانيا و هولندا و مثلا نجا إسرائيل بو مثلا نريد أوان عمليات بود كرت هاتنا 2000 رجال يقولون عمليات ما بود كلمة هاتنا هنديك تدا هيك علاج نية علاج جوانية أوان دبي عربانة بدينه عربانة بدنا أوان أبيت برك مازن كوي يعني أبيت هي دستك بيوانية مثلا دبي دست بدونست كن أو دستانا ديم أجر كسك ساق بيتنو ويبسر برج بيت هين بوي چه بكن بو ام بس دياريات ديني بله روجي جهاني منداران دياريك الجوان ديني بله عندك خوراكش ديني بله بله اف امكانيات كان نشد هنگ زيادة الكيري شول كان سنوري شول كرنا هنگو كيري بله زيادة ام الحوزة سوران شول كي بله سوران شو ما نشتين راستي شو ما نتين سيدكاتين مثلا ميرجا سوري تين مثلا تحريرتين الهم منطقات السادة ما كان أو تشمل بدأ السريان دايدي وجه عندك تهدي فير راجل عندك تهدي فير راجل عندك أشياء كيم جبوا ميتين ما هذا غزاي أو هندني الحقيقية داتن أما التلفين بيدو هناكي مثلا سيدكا لو أنا أشياء باي 3000 بتشيل زاري حتى رجل حقيقية وفلان بيو تبونا من تبع أم بس دايني خلق السودان سودان رواندا زي بله هنگو چند لقانا لقي سرکی سورانا لقي سرکی سورانا بله لقي دیگر شار دیگر هنگو هنا شار دیگر ما هي إلى الرابرين رانية ما لقي كل ولا هاي بله فرعي كش السليمانية خليك بين شم شماري فرعكي تابليش فرعكي تدا هاي بله الدهوكش فرعكي هاي بله بله
هنگاه تا چند پیوندید گلوان فرعانه یا جیوان لقانه باشه گو کنتاکت علاقه ما زور خوشن گیوان چون که اون تعلیمات الموارد گیره بله که نفره که مثلا زیاد کن که امکان احساق دست کرد پراسی اونی زور چالاکن اونی شخو زورد کن همش نگرد تفسد زیدکات که ما ادارات ویلش او منطقه مساعده او رخروانت کن او لخدمت کن راسی مساعدت وان کن و مثلا توکلت ایکن بله هندی از زانم و پیوندیت زور باشد گل رخراوید بیانی هی بله بله او پیوندیانه حتی چند هاوکاری هنگو گیریم رخراوید بیانی سپاس با خود افصال نیش پلکم از نور گل رخراوید بیانی بله دیروز بیتم جگه شانازی با اداره اثر بخواه سور از با منسق لوجستی من دارد عراقه بله اویس برگاره یو اینو رخراسن بر پرسین دولتی بون و بوه من فکر کادی که همان انسان راس قرصه بارکی قرصه بلام که بو من دارد هیتیمه من ولی من به قرص نیه ایشالا شوله که گلگ باشه بو خلک سوران که با طایبت سوران که سوران همه چیز که پراویت خستیه همه ناحیه که و کشار دیگه نیا وقتی تماشای حولی که منظمات دولی زور الحولی زور مساعداتش دانی مثلا سلیمانیش عینی ولده هویکش عینی و بلام سوران من ولی چه منظمات زور ناینه ایره بله هو کاره که اوه تقریبا که از فکر لیتی ما با ادارات گرده ادارات که پیش مساعده و منظماتانا ناکه دانم چند پیشنیارت کرده ما چند تشکیل کردیم بلام دمی همونجا بر بسته کویتا با خاصا سورانی شویه دخل جدی که ونیه بله پیوندی هنگو حتی چند یا باشد گلوان رخراوید نیو دولتی بیانی بله پیوندیت ما زور قوتن گوان چند هاوکار دبن اما زور هاوکاری منه یعنی زور بطایبتی و کی وقتی خو اشمال هولند هات مثلا المانیا هات امریکا هات مثلا رخراوید نیو دولتی سمپر پریس استرالیا تنی امریکا تنی زور باشه الى خدت مدیان چونکه هست هم از اندامه که من رخراویدان هایش زور مساعدات راسي يعني اول بچه هات گرن یعنی که وضع مندالت سوران از بود گرم و مثلا که مقدود و قناعت به اینها وان زور شرطه او نسپاس با خود حتی اینی که چه پیش نیارید من نگراینه و خرد تنفیز کرده ایش هاسته کرده بله هندک جا گلیل هنده تیتا کرن الویدا ویدا شول رخراو گلکی کیم بود رخراو گلک کیم شول کن بو چی؟ رخراو ما راستی توتی رخراویت اداره سر به خسوران چون که مزور رخراویته بله بو چه رخراونو که کیم شول کن شولوانی کیم بود شول رخراونو ها چی کیم بود؟ بله کیم تأثیر المکرده بله نمونه از بو برای بین نوان موقع پیش استا رخراوی که امریکی حتی ما قناعت بینا باید به زوریش چون که اسم ناو اسم پر پریس شما ناو ما قناعت بینا که خانه که هیتیمام که توسوران بله ما بسیار اداره سرپو کرد راستی یعنی موقفه که زور جانو پیلوس ها بود بله که اوان نصره رو با آسایش کرد رگل بگوید نابی او احساب مندالا بکن باید انسان لجی خوب رک به امید بیده یعنی هاکاری نکرد لاری پیوندی دار؟ هاکاری نکرد هاکاری بلکه رگلیش بود رگل بود چون که اوان گفت دبی جاودای نفین گوی احساب مندالا بکن دوی جاب ندواد دیار بود به خوش نبود که هم احساب مندالا سوران بکن دوی موازلی اینا یعنی هندک تشت با انسان تا پیش جاتی اوی هاوکاری که رگیری به انسان بخول جیخ اتوماتیکن جوی نامی که بتشتانه دانا بینایی که زوری زخم بود موظفه که زور بی قید بیسته یعنی خلکانه که بیکارش بی استفاده بی به خانه من داراندم خانه هیتیمان بله کی پالپشتی هنگود کرد؟ کی هاوکاری هنگود کرد؟ رخراو پریس نیو دولتی او زور مساعدات داده من رخراویت ناوخوی کس هاوکاری رخراویت ناوخوی نخیر رخراویت ناوخوی وزیوان خوی خرابه بله هنتی وزیوانی خرابه تقریبا سوران هم خراب باشتری نگر بینسته رخراویت ناوخوی اونا بشری ایشکلیته دا انسان ایشکلیته باید بنده رخراویت زور باشن بلام پارپش تو امکانیت نینه با اوی دلجی خو کبن بله ما گفت کی پالپشتی هم گفت کرد سمپر پریسین دولتی بس او بله او هندک رخراو هولندیش لیره ها ولم صاحب و رخراو که دیگه ها بود دوف که اسرائیلی بیایش او شرارو دا ایش شونه با رخراو که استرالی ها بود اویش ناوه
ماوس با ماوس همه پیوندیان حتی خوشت که کار که بله ما مستوى پیوندیان از خوشت که میگوان بله کنتاکت من زور قوات الجو رخراوي داره چون که بیاره فکر و عقلیتی وان ایش که قناعت ببینه که کمانداری ما برسیه قناعت ببینه کمانداری ما پکاوتی ناتوانی آینده خود دابین کتن که قناعت با او منظم الدولی بینه اون زور بخوشن راسي اون اگر هنگاوه که مرو بوبش او ده هنگاوه نبیش بو هنده زور باشن رخراوي عراقي تعين العراق او باشا رخراوي الإيتام النجفية او شهي او شباشا ايتمام اون گلک وعده دارم که على اساس پیک و شغل کنه تا نگیم پیک و شغل نکیده وقت نبوه نه او وعده تیم کنتاکت یا عراق شای بله او رخراوي سوران حتی چند بار پیوندی دیال هیا پیک و رایت خو آلو گرد کن بوی که شولگا باش پیک کن قدام موسى مزور كيمن تاعي لا خذت نزور كيمن بله چونکه او رخراوي دي كانت حقنينا اوفيس نينا كاوفيسنا بالزحمه يعني هالمال فلان بان كاوفيس نبي يعني نیوی شو نایت کردنه او جامعه دیگه او رخراوي دیگه اوفیس نینه او جامعه زور کیم کنتاکت گلک کی بله داویه دا مثلا تدی هنگو توی چپ کن دهاتو دا هنگو چه پلانه که چه برنامه که و که رخراوي نهات بله پلان ما هی اگر خدا بکرد قسمت افصل قرطاسی بو همه هیتی مدابین کن باید برنامه من داهه بله قرطاسی پیلا و قرطاسی اگر خدا بکرد قسمت پیش احساس من نسراک نویسی بود لبا او رخراوي امریکی بلا مجانتال بیر کرد بود بس قرطاسی نیست حالا باشه ما یسحب کده مجانتاشات اضافه کده یا برای تاخیر من حتی اوتشتان بماته تکتنه برنامه گیدی که ما او من دالت که مثلا هیتیم بین مثلا پکاوته من که عربانا بدینه دست الله قوچه بکین بتشتانه مثلا که حتی حده که هندک خوراک بدینه بلا او مندال اما جارك دو جارك خوراك چون که مندال زوره 4300 مندال حتی سرد گتاوه گلک زوره يعني دي لو صالك بكيشات سرد گتاوه اما او برنامه پیش خولت روشبیش مایته خولت موسیقا مایته و مسو شابواندزی و مستایب درس دتاوه خول خیاطی مایه خول کامپیوتر مایه حلاقی ما موسیقی ایران درس دتاوه او مندال که بتوانی بخو جانه که برک رکتن ما اودی تکرنی و بله ما مسانه شد از گله خوشحالم که آخرت نه استودیو دا بود سرکفتی بی انشالله در داویو دا چه هیویجی در چه هیویجی مدبر بیر کر بیتن بحث که امیدوارم هر خلقانک هر تاکک هر رئیس لهیتیم بگیری چون که هیتیم گلک اصل حفلت خوش مثلا کنفرانس خود باستیم هيتيم روجه سجى دوا مرقت كيك هاو مرقت كيك إنسان همولت رافيتن لت حالتن مثلا خوش نقاس هيك دينا خج هم على خود ذاتني بس تحبي توا بنا مندال بالعكس روجه سجى دوا مرسنت كتن كيك هات الدوا كي جواز ببر باب جواز ببر مندال تتا آزار دانه صورانه هاي من معلومات الساي أو مندال تتا آزار دانه يعني هم برسيت كن هم بيلاونا دن هم جلكاش نادني إيش أو مالش هم بيت كن أو مدور هم خرجك رئیس مندال هیتیم بگیریدن تنها آوی من پیام من آوی بله لی جدا بونا خیزان دو ها سر البته قربانیه کم منداله بله او حتی چند او کیس لکن گو همه گو او کیس زور النکمه هی بله یعنی حتی 700 زیادتر دی پاری بله یعنی به حد النکمه هی او کیس که دایی که با پلیک جواز بنا جاره کش مد گه دادواری بر رئیس مگه باز کده بلی گوتی اگر مندال هون بزانه جنو میرده او کیسه تأخیر که بلکه خدا با مندالکان مزحی نبین چون که دایی دی بخویش سا آورس خو با بیدشی تصیحاته که مثلا مندال دی میتر او مندال مالی کابل دی بیر روژه سجا داو مرسنه دی که یعنی او هندلی جانه ورز بی امید بیتن کاب نشد هیچ چی رو که گازور کاریگر نکته هیل یا منداله که چی رو که بزور کاریگر بزور تأثیر تکر بیتن بله هل سوران هبو بله هل سوران هبو او بابو دا یک دیکی مسارات بیم الحاکم طلاق دا بون بله او پنج مندار بون او مندارانه توزیعی سمالا کردن یک بیک روزی که جیرانه که بودم او منداله یت لید دن کل دن که بله هم روزی یت لیدن چون مسکنیم آگر جسته و ناو آگر یعنی او منداله همش مکتب اینا بودلی
همیشه پیلا وقتی پیو کتکاوه یا درست بود کتکیش تیله درو بوده یعنی کو مندار عزیزت ده یعنی پیلا وقتی درست بود پیلا وقتیش درو بوده جیل که تو شنده یعنی خدا راحت دست خدای دا نه خدا بیزستان با وقتی یا کس شوی دوی مرد بود سر ما یعنی جیل که درگاهی بود وقتی پیوستم همه تر بود خارنیش تیر نداره خارنیش که من زانی تنها کاسه که ماسه که چوکه دای روژه یا نیکردن آنش داره من داره بود یعنی گناه من داره پیدا و حالتانه گناه جدا خیر راستی جدا خیر من داره وقتی بتون گلکس باز با نشد خرید سر و کرک روانوهات کارت که گلک پیروزه از گلک شانازی بتکم یه جا سرکت نبودت بازم یه دارم سر مبچک دلی تجربه کل کرد خواستم ببینید که ولی بینرن هجا حتی خلک کادی و پروگرام کدی یه دارم هر دم خوش یادم بخاطر سپاس